ade ye etwemu ye na ebetom bonti so se police ni bi ababayo bi a friend madwoa etuo na bra police ni ebo abayo ye friend madwoa tuo yi a chese ebusuafo ne Ghanafo journalists some trofo nyina eni bedi nsam ye chiri aye sinti ye hwehwe mu se denti na police ni etumi aba abayo yi tuo ye hu se ade a police ni no no or come on in some say abayo na di 5,000 Ghana cedis na abayo ni dis kan gwe o si on pani bim afa so na 7 so airport pay up say ade a sa abayo yi krampo no police ni o sinti abayo yi empe no wetumeja na yele no ho nkro ne ba aba betina abayo yi invest won ho ama abayo ni sinti o kwani kunu ho no mo ne chese ne mpna dada ho pan dia onye de biara da and then do I no majwa 6 bullets and odi go abayo ma abayo eto ananam e won sie dom and no so kwada anche na la mpotem ho no so yeti se papa bi ono so ne yere ete na bro ne yere ete no chese nsam dodo na ewo akire na abayo ihwe aware ya ono so ne ye friend majwa sa o sinti aware ontumi ntena ho biom okwato ne sofo ni mkwatu mpenifo ni mamo sinti anya hwe ye wukunu fampai bota akire be ye abayo eti aware o so onye be ma sinti pass obe divorce me de ena mo wodi kan wa samado na dachi bi ma ba betwa wo ho ena otam client di si abayo ha etwitwa ne te se mayanka edwa so enam no anso wono mo a ebusuafo anche ne hu sa abayo bi so ko ne boyfriend dem okwakosira ne boyfriend ono so anche ne hu sa ono so atwa nananum ewo nsie do eno so nkokoda nchen papa bi ono so ne yere awumbemu enson 7 na 7 no omawo ni nyina enti no last born krampo ewo be 6 to 7 months papa etumi hwe awrade ni ene ne yere kwefo metam client etwitwa na yere no ama moja ne split won ba ne hu nyina ma chese emna asam no beto mo nti so na ya sefum ye na chese wuwo ya ekoso anche ne hu se ye kumase mbro abonten so abrantie bi so no sinte o ye Nigeria ni o sinte wabo abayo bi ho kaye pa na chese abayo ne beja ne pa de onye ana no so chi abayo yi she ne barbering shop ade we say padlock shishish abayo ni chese o ya abayo ne basa ama abayo na to na nan ewon sie do last week ya so ele beton bonten so say dia ebusiafo ade abayo bi suntu one ne boyfriend one na tena for 20 years ane na womba mu mienu ma ba ko afiri mu baima no ye nim de ode ya abayo yi ne butumi fu yo tam se kan de wo baima yi ama baima yi so ato ananam ewon sie do na akwakwa ye almost 5-1 na ebusuafo ne nyina ye kokoda nche nde so ye da ye sori ya yanti asemde yanti ni nyina ne se ade a abayo bi so a chese no ho aba asem ewo Koforidua mountain so abayo ene abrante ene wo ho no mo one nnete but abrante nye no ho ade empena twe ya na abrante sori a no ya abayo eni ade o ya abayo ne ni ade obu no chese o ma abayo ne ni nji wo relationship no ena awrade ncha ade abayo etinesa aka be ma foforo bi na be ma na ma ne sika ma na kwa high dine ena one ne boyfriend no one ne jai no ni jaya we no baby okwakotena ye no boy no ne ex boyfriend friend so say dey so ya madam fo ntokwa bi ani ma membra mesrawo na bayo eje pene say yo asimesi bra na bra asimesi kwa abayo yi ho ye nim de ekoba ya ye kasakasa esi wo mu mienu ntem brante tumi bu bont ma go sha bayo anim ede se kan tro ne mene etwa ne se de wenya na ntwi na ma na se wenya na ntwie bi a wo twa ne ti anasa akokompo a wo twa no ene we twa bayo eti edi efri so na busia fra bra ensam no beton monte so no na ya asefim ye pa ne asembisa ne se no bi ani fie na bayo na kwakotene mu na dia eba monte so ne se efie na bayo na kwakotene mu no na saada no efie ho ye ya outdoor anasa ye program bi e wo fie on nti dede na ekoso wo fie no obia adwene entumi ankoso na mbo ndio muhu ye ne se eya abrantie no etumi eku abayo no ama na epie a oko na ebusuafo nsam no still na ye ni die tire senetie bia no ye ba beto monte so high attention team nti bon mo dey say be like wa share wa comment na wa subscribe to our YouTube channel no so e dey account edin ya meje so ohema echa